don't farm by one share and neighbor share history. I did any pebble and in Jehon. But a neighbor share history. A betray a backwasem. Madame Mama Modena, one share my Mama Modena, one share my last time, about 2 weeks ago, Rebecca Safa, Asante, Bono and Dormaa history. Part 2, and I drew soon. Let's say my mama didn't share. Yamin Shiramo. Some motive voice now. Just write it is okay. Just write it is okay. I mean, who say sound okay. Now one more day, I'm gonna share my one more day, I'm gonna share one more day. One more day, I'm gonna share. All right, question one quick Gideon. Okay, thank you very much, my bro. I hope you're doing good. More share my end, more share my end. I don't form more bonus. More share my end. More share, one more day. All right, I can see you in the more share my end. One more day, I'm going to share. Yebeti Dormaa history. Ane Bono, ane Asante. Baby, I know you drew you, and I bet was your free. Yami Shiramo say more share. Yami Shiramo, Yami Shiramo, Yami Shiramo. Aye good sir, ye pardus ya. Aye you know it minya breaking kind. Enti Nyankopɔn adom ye na ye nim kakra no. Ese ye bobo se be kire. History aye abakosem aye ade a ehia pa. Sese nipa 21 ana ehwe mo emomode na yen hye. Emomode na yen hye. Nipa 23, yeah. We are going gradually. Gradually. Yes, kwasi ebua. Watching you live from Berlin, Germany. Oh, Germany. Germany, my Berlin. I have found our Berlin side fine. I tried Berlin for almost 2 years. Nipa 31. And somewhere mama de na share. And 32. Yeah, quite an kakra. Me pet and your mama yabo. And I don't but do your ma. I'm a bomani. Abusha and additional ye besiano. And yet atem didie. Ana ayen tokwaso enti se onti bibia se afado kwan so na fa comment ebrase o ebe kan bre wom na ese metimi ema answer ebe ma answer se obi enemy ya adwen e wa seba me kan ho na nipa ne de abufuo eba betro ade a I attended dear. Spandau. Spandau the muchika crow. Me the Spandau pa. Wow, good. Berlin, Spandau. I'm watching you live from Lobby. I'm watching you live from Germany, Berlin. Hey, Berlin for more. Boy Richard. Watching you live from Italy, Napoli.
Toto bene, Napolitano. Augustine. Yeah, Augustine. Watching you from Doma. Augustine, Shema Doma for the pana and Nema bo Doma. Nipa bre eni. Mama de share. Mebo anyom ne sipe. Anyom na mebo no esipe na yebehye agronase. Richard Boy has say, Toto Bene, say, va bene. Your palo Italiano man, poco, Non parlo bene italiano, io parlo poco. All right, Zianco. Ajiman Charles, watching from UK, Leicester, Adriana Oja for sure. Abusia Mama Modena Monshe, Mama Modena my Abusia for says Edipa 27 now. Especially, I said on my 4 pa and then I said over here I show you. Now the my history beba more. Shaga Kofi upon so called Sikaja Kofi stolen from Tachima Boyem. Kofi San Samina, yeah, cannot credit to Nipa Brain Genie. What was a debacqua? Nana Munyabotre. Kofi commenting on say so called Sikaja Kofi stolen from Tachima Boyem. I said, I did my study. I who say Nipa. I dream be to the party more. Na open say o kana correction na dey say nipa no obetimi ate de wo kana ase na waja adwen wi na ato ho na wafa eye papa na wo kana but I believe she kakra yesua de nipa beti ase justice cheme also watching you from Modena Modena justice cheme Modena final ote Modra de hoy me krumo matra Modra pen minim ho pa Boche Richard Senior. Good evening senior bro. Oh nia oh yeah atawo nhwe machi akwan kra da bia wa pese me na menhwe oh ata ma ti se wanya skapa ba man bia dinti oh ata Ponsaset. I say good evening brother. Me pacha mon kosu na mon share so far. Enya nipa 42. Yeah. We are gradually going. Doma Fab was one more dynamon share my all the Doma platforms because and then Doma 4 hun sembe more pa. Doma 4 hun sembe more. And to one more dinner mon share. Say, oh, say, Abusia mon kwaso share my
Power chow, Mama Dynamo share my Mama Dynamo share my okay. Okay. Shadrach Kofi upon my lovely brother, yes, so my lovely brother. May the Spirit of the Lord guide you all. My spirit is always backing you. Thank you, Namishra. And Tom Frederick watching you live from Dormaa-Ahenkro. Bo Manim. Tom Bomodine Chef Amadoma for the pa. Abisha Mama Modena Monshe. Mama Modena Monshe. Isaac Prince wants to be in your video. Mimi Awada Roma. And yeah, me video to Emma Obin to me for Ankasa. And ye be sure the enquire or comment via. And now I've been trying. Not that watch from as a comment. Now I can't. Now Edimoya Abba. Ada Roba. You better that prepare programs bebre ho. And the programs na ye be no. The Bible say you be ma kwan na obi atima frɛ ache na dwen. But in the day Mother Roba. Why? That is, I say you are looking good, my brother. Yeah. Hey, Nyame. I don't want pie. Esther Jamira also when would they accept it? They only admire their distorted, baseless, deliver historical fictions. I mean fiction books. But gradually, the truth will defeat the lie. Sure. Prao Kwaku. I say from Abidjan, Côte d'Ivoire. Comment ça va, mon frère? Côte d'Ivoire for hey yakoya ni Broman TV yakoya ni abusia. Mabwa ma Broman TV yakoya ni Momo de na mon share my Momo de na mon share. Kwaku Yabua, I'm watching you from Dormaa-Ahenkro. Kwaku Yabua minimu yana. Kwaku mon share. I need my for history umpa. Bernard Pong, bro, please, your name. You resemble a senior Dormaa. He is also a Presbyterian. His father was a catechist at the time. Bernard Pong, I am bra paying me and I make us say, I hear some about me, dear child. I am here, mini. If I was a dear name, we are not young soccer now, the name and I don't young soccer near fan hidden. Vera Owusu, I say I'm watching from Lebanon. Vera Owusu, I'm watching from Lebanon. Bernard Pong, bro, please your name. You resemble a senior at Dormaa. I am here, brother Painino. Prao Kwaku, I say, ça va bien. Merci Dieu. Ata senior. Ata, I'm watching you from Germany, Essen. Good. Patch up, Mama Modena, share my end. Edward Trim.
Also live from Frankfurt, Germany. Hey, and a German for Basio, Muye Spain for no. Martin Tutu. I say I'm watching you live from Barcelona. Spain for our opportunity. Oba Akosia Sewa, hope you are doing very well. Oh, by the grace of God. So the Nyame Amanakade, Yahoye. I say I'm watching you live from Spain. Hey, Spain Iba Akoswabam. I'm Ponsa Cosmos. I'm watching you live from Spain, Madrid. And I'm from Dormaa-Ahenkro. All right. Oh. Proud Kwaku. I'm speaking bro. Why are there say Oti Cote d'Ivoire? Now Sanka Chi and I'll cap Brocasa. Why are there pa Abusia Momayan Cosson share? Last 2 weeks, Yabakasai Efa history between the Asantes, the Bonos, and the Dormaa people. Abisa Osadi for Siadeyo Nana Adjambadu Ababe Meki some statements. In your Munti Unsi. Unsi and yum. Yeah. Irish and now set it to. Hey, me Shadat Kofi upon from Kranza watching live from Italy. That's great. No Italy for money German for Moya platform yafa. Aba Kosia Sewa Italy. Wow. Nana Kwame, I'm watching you from Spain. Good work, big bro. Thank you. Ofosu Gebra, watching you from Spain. You are doing great job. Thank you. May this all help you. Iris Nana Osetutu watching you live. Why? Pacho Matthew. Pacho Yan Kosuna share. Auntie Dormaa-Ahenkro Mimi Opoku, I'm watching you live in Suyane. That is good. Auntie Dormaa-Ahenkro Abema short history. Bra odene manfo ehia na oye na adwense introduction a obi ye dipakro no amiso chia Hamza Abubakar live from Berlin, Germany. Inshallah. Auntie Dormaa-Ahenkro aye story or the buyer or obeka say Asante for aye kura fe de Kumasi anye Kumasi na ye Kumasi ase kire obekire Kumasi ni ase na owie ye no ana eba se osan bekire Jumadia na aye Asante for aye Kumasi for edi tetebrem awo danchira eno no ama anye nana Osetutu aye otumfo anye ne de na nkansa me ma meketo a what's that baby sister paying this Cynthia Oponche me watching you live in the UK. God bless you, bro. Cynthia won kwa there so this camera me o we na naba and say be ka history efa Dormaa ho a Cynthia so this camera me deeper why me some one more day na mo share enti nana Adjambadu history of my no ye nua na Asante for no bebre na anti ase na otumfo de abufuo abekasai na anamso ema nipadom bebre ehya se amon be di otumfo atem di otumfo atem
amo obedi aye Dormaa-Ahenkro atenso so de bebre aye se saasem ibae na anyansafo a ye wo mu de ye de saasem no aye adesua esua amanipa etimi hu na okre no ente ne na okre nti ana ye wa ha menim se amose contractor nipa oyi kwan no anse edru pempenso bia na se kwan ne yi kwan na edan a esika kwan ho bia na ye dwirigu na se ye dwiri dan gu na nkan wo dan a oba wonsam se contractor na wa ya ade wa ya kwan kama pa na mo se akobasa se obubu dan na ebeka wo de a eduru ha no wa hu se contractor no nyima adwuma kora de me pa che ne se aye history a made aye the true history aye between the Asantes, the Bonos and the Dormaa people na pacho sikasma behind two women kind na me hu na moya dance ma me Cynthia punch them or pay or heno. I said don't worry, money will come soon. Makoma Tony yam Cynthia discover but I want farm my so dear Cynthia diabo. Cynthia baji diabo ba madeno. Ewo UK. Yeah. And na history bebre abusuafo na dofo bebre atwetro history no. Na history na mo twetro no bebre na twetitro. Aye de aye abonofo ene asantefo ntam no. Asantefo mpayimfo a amotimi atwetro no atimi asesa stories ne bebre. Na the whole Ghana Wape Kura Okura the true history about the Asantes aye abonofo na abonofo nkro na omukura Asantefo history no baako ane Dormaa na aya o kasa nipa bi ni mise o kasa ama Dormaa-Ahenkro na o kasa tia Asante hene. I'll make very possible, sir. Men kasa amanentia obia ene. Na men kasa susu ni paimu bia tem. Na mo dia me se ayadesua na yesua. And to say last week me ye no platform na was Asante for was so musua de. Ana yo abron for was so omusua de. Enti enenti no etwa se meka asante abono memese ne sanga kra na obi anya ne hye na edeko yanim yeah and the mesra mo no se wo se yenua asante ne bi eba ebetwere eye comment bi na eye atendidie editia abonofo a mo program no so mesra mo mo modern say most man fat tendidie anabufuo antro comment ne bi and reply no mo ma enjoy side nipa no na amfa ne musuo nko me ameka say obi di matema anya dia abehame because nipa bia opese oku ema no kra bia na se ohu se obenya tan Yesu kra ka bi ase no kra maka chewunti madam tanfo ana entena sanate Elizabeth Obisa said, may I know the topic? Sana wa join. I said, I just joined. May I know the topic? I kasafa. I account for history. More importantly, no, between the Asantes, the Bono and the Dormaa. Last 2 weeks, kasai. Ama mechre ejuma na Asante for mebobo so kakra bi. Na yatwaso I am Nana Adu Simon. I am Frebrekum watching you live from Turkey. You are doing very good job, my brother. God bless you.
Let the history start, bro. Chumasi, Debra. I know I'm in football there, and one at once. Good. More question na share. Boromine TV ni. Abushia. Your page, you know. Be a new channel. Our YouTube. Aya Boromine TV. Obako na abaya for Febi. Ana odaso. Esrel ko na ko subscribe. Na like your page, you know. Abushia for na dofo amoti me nei. Wa untimi and like your page our Facebook. Na untimi follow yen our Facebook. Desra wa wada roma. Ba mo den na like it. Na follow yen. Na enter my page, you know, enyine. How can a palace hold the history of an empire? I shall say. Yeah, enti me share last 2 weeks. A Juma na Asante for edi awo denchira na mabo the tofa because of abusia na adofo a amwantimi antie mpacha who say if you are not insult to be able to say if you are not come and insult we great Dormaa people too will come and insult them too. Who cares? Me pacho Judge officer. Me pacho adawroma. Mama yemfa do na yenshia na yenko. Obi bedi atema. 2 wrongs make no right. Until obi di atema yenjano na yenka no krena yenimu no. Na mfa no musionko wadawroma. Why? Medawase. Anti teteno kura ye fe de Kumase. Na edia na yede frewon aye kwamai last 2 weeks me kan yesen kabesa ko achire kura last week me kan ya ebeduru suntreso domafo amokotra suntreso ahola me kokoduru ye and can say hola me start free but for the sake of adofo a amontimi ama entina me sha ase ewo ho na kura efe ne Kumase edin atete na ye de frewon eye kwamai na kwamai no na sabre ne mu no na kura ye fe ne denchira amo capital sabre ne ye fe ne abankese so ane bi mu ka ne junkwa se jukwa so nanzo na ye abankese so then for capital at the time no in the year 1660s asem na mena wo kan sa no and in the year 1660s no na dentra for editumi awo akamfo no abusua ne nyina so titro fa kese no me kan sa na enkura na dentra for Satana ohina na awo denchira na odi tumi ana aye ohene awo denchira na ye fene na nabo aponsem na nabo aponsem no na one sa ye slave masters no abrofo no ana na ono mudin sawo enti last week the meka ekokosi se wope obia Ghana nkura omudi akotene pa our slave trade mu a denchirafo eka ho bi denchirafo ena edikan because no mudi tumi na mo ahoden na mo nkronkura hodo nyina ehye mo ase na sankura na amohye aye denchira ase baako ene kwamanfo kwamai no ana nei ye frɛ no Kumase na eno ana Dormaa-Ahene ba be kyerem Kumase no ase na ema otumfo nya abufo kakra aba beka anososo di onim ema be ye te se kasetia
na ne mu ana mefa to me ho so se story de meminim yefre ahemfie na mpanimfo se de onim de no on said enti me bae abekire dwumadi a na aye kumase anase tete yefa mo kwaman dwumadi a na omudi saabre no awodankyira na nabo aponsamase abekire challenge na otumfo and the historians in Asante region so Massimo American no another Dormaa-Ahenkro no so amo free say aye no kra amo mra out na amo me prove na yehu say no kra na ale de na adwombadu akan no na den kyerese America no den kyerahene as that time na odisu na fe na abo aponsem na Asante fojuma na obodie ye kwaman aye kumase kwaman din na ya ne kumase juma na omudi ni se na omu bubuja amudi akuma etwetwetwetwaja ade kokoma aye dankyerafo anu achi ema no ade ntwuma tete na ye ni paint bacho monkoso na mon share seseso na wa join ya Bono TV ni share na like your page ni mai na okọ YouTube susu a ya bie new channel anu so ya Bono TV obekọ na abaya fefe bi na da so ya picture e dey atusoro no na eno so wa subscribe na wa like your videos na mai enti no said America no na asantefo ana kwaman na amodija bayire anuane ahodo a yedi ana man de entwuma aye teteno se yana namo aye bochi a anapa bia no aboso anapa tututu na modi red clay no ede a painti bochi no twi ne kan se ode kwa bochi no kama entuwa adechi na wo se bochi na kwa na ho a wo se ho ai tron fefefe enti na as aye kwa manfo aye kumasefo na adwuma omudi ni bi no anu achi na mo de baha aye bode fiber na wo no buro de saa na mo hata eho a na amode ko aye dankyira na mo de akoma na abo aponsem dankyira hene saa time no enti eno ana na mo de toilet roll saa time no enti aye akumasefo aye kumase ana am se amodwumadie ni se na amobudi akuma ebubuja ade koma aye dankyira hene nti no eno ana ma yebenya din akuma asefo anei amose aye kumase history meme kan aye history asantefo ampadifo no binum atroye ene se Komfanochi, one of the crook people who ever lived in Ghana. But I couldn't Komfanochi. My baba can't enter America, sir. And you know, Mpanifo, I was on Tibam, which I said, Komfanochi be doing me, no. Na Diana Bako, na esi Kumawu, and a Bako Susi Kumase and Ne Kumase. Na Diano, the esi Kumase no be kese. Eyi man bebre enti ne nyuna se abusua na dofo ekọ kotrase a ase ye kọ ayekum dua no ase ye kọ kum dua no ase ana be ye kumase na mum kum na mu dua no aye kumawu na anye yie no dua na mu dua ye kum no ewu yi nti ano no ye fe ne kumawu na nso ye na kore no krakra da na ade ba ko no se
tete me nyine moroso nanso me nyine nyina no me hu se domafo ane asantefo anware na nei nyamesom ane anibua abanti ana masa ne mane nyina no ye jai even kra doma ane brekum kra wa ye kwana no ho ye doma ne brekum fo so kra no awade kra na nka yen kobisa na ye guso ye sua history no nyame ye ne pa brepam no ye beba na ye be suasua sa ne mane nyina ayese ye behu aye ya bakosem na se yehu wa bakosem a se obi ku Dormaa-Ahenkro ane nche se ane Dormaa-Ahenkro tu obi betima baji na kunja sa aso na obi ku Asante ahemfo ibia ane so nche se obi betima akwakoje otumfo akunja otiso na ne tumi a otiso sese no na momno no kra no se se yetimi aka sese ya woma na history ninti no na omo asesa no na eduru baabi no tete between Dormaa ane Bono ane Asante se Asante ni eba beware Dormaa-ni a na mo aka chense hwe anam se ye Dormaafo yetimi ku aye Asante ahemfo no bi nitino se Asante ni ba eba beware aye Bono anaso tituru Dormaa-ni a na mo aka chene se he be ma no oye jan obeje wa kwale ne krom ni nyina ne se amoka de hu ewura amomama de mu se de be ya amomma wade ewo Bono ma mu because Satan no ewo ho fritete nti abrofo de yenye and Satan no efritete na Dormaa ane Asante aye ko anatan a ewo abuntam no enye ne ya otumfo kasaye ana Dormaa-Ahenkro kasaye ana eba sa kono fritete now anti bra as man pacho amenka comment as into hene na nasabi why you like Dormaa so much. Okay, we need to pakro kana wasem and you know the issue at hand is sorry please. The issue at hand is denchra amohina na ye na nabo aponsem. Na abo aponsem ewuyi. Na owuyi no ana onwa ne wafase baako e fe ne tim jakare obedi ade. Na last 2 weeks we bisa na otumfo ana mesan ebisa aye the historians of the Asante kingdom se awon betima akire ama ye hu se Dormaa-Ahenkro asem na all kan se ye no kredi a omomema memuaye se aye den na esi a Asantefo ane denchirafo na ntinjakari akoko ntokwa and the brother na bo amponsema ya denchirahene wuye no in the 1660s as an American ana the wafa say ntinjakari eba bedi ade na ntinjakari ba ya obedi ade na ya obi na ne timu eden na osane ehu fam oyobi ana wa ben pa and this na example na me ya chiro na ofa na osiso a aye na bo amponsem se bo amponsem na ojeto 2 cedis edi free aye kwaman ana kumasefo ha bra ntim jakari bae no ono nko aso se obeji 8 cedis
an say ode timodin kese ana ode bre eye Asante for enti sa time no Asante krom no aye kumase aye kwaman ene krom a abenben no aye sen ka obeka omo ho abom na omo akoko enti sa nka bomu na moye omo adwen se obeka bomu no eno ana intim jakari aye denchira hene eteye enti na bufuo na oyi ono na sumafo na osode suma ama won se won fa nkọ kwaman na amonko kanche kwaman hene sa time no kwaman hene na osiso aye osetutu na osetutu enti entim jakari na semwa ode suma na bofo ede koye ne se matise mo pese mo ka mo hobom na sa hemfo na mo ahia mo pese mo ka mo hobom no nyina muntwa mo nsa na mo fa gold nka ho bia ntwa nsa baako na mo fa gold nka ho na mo mfa ma eye me sumafo na onfa mra me enti asumafo mo koye no bra Asante ana kumase kwaman hene ayo osetutu na osetutu ete saa asem no na bufuo na hinsem se na adenti wa hye so saa na ne wasoma abofo abaye nchen asabeka kire se ye ntwa yensa baako na yemfa gudie nka ho na yemfa mra mahemfie and this answer ya bufusem abofo na intim jakari of denchira osuma se amonfa ankrar sa ankrar koma aye kwaman hene no na abofo no baako din na amofre no brebre de entia akanfo aye abonofo ane obiachra I say boss more history edebeba don't worry dentia aye akanfo mu aye twa aye katwi no ye bube ekase se brebre amma enkamane amma enti abofo a denchira hene na 19 jakere suma omo se omonko aye kwaman na monko kanchire aye na osetutu se ahemfo mu hye yo mo ka mo adwen bom so mpese mo ka bom ene denchafo be kono sa ahemfo bi ntwa ne nsa baako na mfa agudie nka ho na mo mfa ma aye na somafo no na amomfa mranti amoche big bro, I'm here to know the truth about Dormaa and Asante. God bless you, Martin Tachi. Anti Asante for him for na bufu nti amoche so abofo ana somafo a na 19 jakare suma wono ana muku amu nyina ana moche somafo baako a na ne din ade brebre ana mutwa ne nsa baako na mo suma no se onfan kran konkoma aye 19 jakare se sa suma na suma bae no nkwasi asuma enti no amososo ampene amfama no enti ana abenya sa kasakoa ana bebusem se brebre amma nkamane amma enti suma ya suma brebre ama brebre di nkra ekokoko maaye no ene ho abufuo sa nkra na brebre di koe na ho abufuo ana ma kwaman ana ahemfo a amohye asante mu sesei amode abufuo ka mo ho bom echi nkrofo no ku na mutwa brebre nsa ne ye ka ne se brebre amma nkamane amma enti se oti se obi ni obi nya asem na nipa na ka se brebre amma nkamane on se ye bu baby a abebu ka ye ni baby efri brebre amma
nkamane amma ze brebro den kra ekoye no ana ya che no ana ya kunu ne nkrofo na atwa brebre nsa enti brebre na buy the information buy ana obenya amane enti se brebre amma nkamane amma enti ani twa mu na bra ansana yedi osetutu na osetutu obesisi no awo ya Asante ni ana ye bro na wuti me na mebo ahemfo no bi di na mamfa na nsoso a anse kasa de sarete enti no na yewo ohina na satano no di kwama so efe ne obiri yeboa nana obiri yeboa na aha ana meme problem ewo se oko Google oko Wikipedia okay all the histories oko Facebook amo page we are amo friend at the Asante kingdom. You know, there are so many people who have written or they have written the history between the Bonos and the Asantes, between Dormaa and the Asantes. Now krena ewo mu no amwase sasa no kreni nyina enti no yenua na Asantefo no anam se amo kenkan sa story nti amo adwen ye amo se sade amo kan no saa na etie nanso the true history of the Asantes and the Bonos and the Dormaa people no it is still there na sade sitie bia no nokre ebedi etrosum konim abrebia na eno ala nyame ama ye honim di ama ya hoden ayesusu de asua bi ayenim ayesu ye kanokre na the story another history ayefa aye abronfo ho the authentic and the true one no me wo copy me meja owo me pa owo me Dormaa ye part bi awo Côte d'Ivoire amo from excuse me no mensu amo from Asofri me po awo me na odi Asofri hene and there are a whole lot of things here I personally know me ben penfo esua nema enti na ansem bi wo ha Bible kraka Job 33 asi Elihu Bible sina Job wona mfomiensa na mudi ne ho fo keka nsem a ayabosisem enti bra mu gusu a amokeka no na Job wadamfo akraketo abi na adwen so ya akra onkasa enti o jama mpanimfo di nyansa akasa na bra transe no ohun se mpanimfo na gusu e kasa no nyame honhom bo wura ne mu na hyase se okasa Job 33 ase me yesenka enyini enkasa nanka obi a wonim die nka ne die sem nanso ma hu se enye obi a wanyini ana wonyansa enti ono susu be kasa because honhom na hye otine mu no ehye ne se onkasa na se wanka onya homye se edrum pempenso bi na onua se uni nokre bi na nokre no wantimi anka amana mpia na se ye kra na ye boa se tro no enkoso enye kese minua no ma omote Facebook, YouTube and other media platforms no mudi Dormaa hinatem edi Asante hinatem. In fact, I don't buy that idea. Na meme de ne se ampanfo bu be se ankure hunu ana ayedede Asante hine de ne de aba Dormaa hine de ne de aba ni ndiefo no de oye nyansani no onkonko kenkan onkonko pre na onpe no kre no onhu se de otumfo eken anase de Dormaa hine na osagefo eken
Sa ano ana ye nokra na ode nokra no aba no so da be kire wo manfo na wo manfo ahu nokra no ano ana ye hwehwe na mom enye atem aboa kwasea no na wudi ohina atem me sa ne ma no I don't buy it. Na mom no ye mu binum de ye de nyansa abekasa ye de nyansa abekire sede asem no esitie. And this is a time I challenge all those on this platform. So if only you can read and understand whatever is written there, try. Find the truth. Mom Wallen, the more cause for the Ubejabi. History about trials around the 1700s, no, and no other yet the authentic or the true history about the accounts. And yet they ye nuanoma Asantefo ne binum no atro na mo aye ne sede mo pe ade deceive nipa konfanochi meshe da bana so pa oti story ne se konfanochi ka so kope owu adraba okosi mo obi ansu owu ama obi ansu na obi kokosu ye enti ma konfanochi antimi amoka story ne basa anso konfanochi ade eku konfanochi ono ade ne ho achiwade eka ne ho eye adwena okọwiye eno anama konfanochi dinya ne wu nanso yakasa na krede nyina yakata so ana feyede entro obisi speak Bono tree and stop speaking Asante Tony Yewusu. Thank you very much. History no menka nuru ho nanso Tony Yewusu nti meka yeka akana kasa na yeka no aye twi no abusua twi efribono na efribono ana etre ya fa all the other groups no mu na ye ya mekan obi ebedi hu atem obi ankwa research obi ankonkope the word tree no aye ohina na owobono because once a time na Asante a historian bi na okasa afa domahene ensema okaye na o church no okase ye kabuna aye tachima nkranza na other places na ye fro the bono manso sasem de okana nokre na mum ne nsem bi o okaya na me no madwen nyene enye pe because anka ho nokre na ye wo ohene bi a ye fe ne nana bafo twi menense mo amwo tachima ane ne mpata mu no de monim saa asem ya mekan nana bafo twi na ne din twiri TWI ana ye kan twi na saa twi no ne din no ana ye de to aye kasa ye kan ne so na eno ana etrefa all the other tribes na aye busianku na ye were within the Akan group no benya akuapem twi ye benya Asante twi ansana sa Asante twi akuapem twi abeba no na twi no afo bono Bernard Pon bro you be too much. In fact, more than archive. I admire how you are presenting the facts of history without responding to those insulting in there. Yeah, bro. I want to say, nipa mpayimfo bube. Say, cook baby. Now, why didn't say, obi account now be true when you have be true when you have when you buy one na nipa take your attention but be asa wokono na wantimi anru antino obi kan asem na I believe that most of the people are ya motadi attending na no aye amoa minim sa akenkan ho yo moden pa o se aso america yi se utimi akokan
and now could make research ya. Obehu say asema me kan no krepa. Enti twi aye kasa aye dom Bono ahene na bafo twi ni din ana yede to so. Enti se ye ka twi a afri Bono aye pioneer. Bono anyini. Enti mama yenja sansem no. Okay, anyway. Enti Brand Tinjakari Asuma ne bofo brebre ane ne dom ko ya Asante fo aye kwaman ane from Kumasi ane ahemfo eka mo ho ya wasa plus Fante akuapem Asante is got to Bono nipa crouch Esther Jamira oye excellent oye very excellent wasa Fante akuapem Asante is got to Bono. That is true. Bono Kasana, it is a mixture of all these languages. Bono Kasa Fantium, Bono Kasa akuapem, Bono Kasa Asantum, and all the families na yawo akan abusu nemuno. Only the Bono people can understand Asante, can understand Akuapem, can understand Fante, can understand all the other languages. And that's the truth I'm telling you. Asante ne obetimate Bono kasa asino na ye obi wana Bono fo agurache. Anaze bia na watena Bono maimu ache. And Bono is the mother of the language called Twi. Ye na meken obi bedi ho atem. Obi be trese phone, but and have it because me can't na credo. Anti bra aye doma omuku ifo obri eboa na obri eboa. Ane domafo edi ntokwasi so. Na domafo ne asantefo ntokwa omukwa mpembebre. Enti de ekokoba ya ne se kunu munu domafo etibi kun aya nana obri eboa ana mutwa ne ti nana obri eboa ana amena o kasai medimani akwa ko hu okodoma himfia aya de doma hene etrasia the other nine esisi no eno anana obri ebuati ehim nanso ana opa aso make ko Wikipedia ko Google nas try say we make research ko Facebook yawo Asante Kingdom amo page ho ko YouTube all the Asante historians say omuduru nana obri ebua ane domafo kono so a asema moka na ne say nana obri ebua ane domafo ntokwa no it was a very fierce anger ntokwa na emu eden I mean and ntokwa de mu no ana ekokoko ba say nana obri ebua praye na obri ebua praye no ye de no eba fie ana oba bewuye which is a very big lie. Aha ana mene nana otumfo medi yaw awo ane say said nana otumfo etimbeka say yekun Dormaa-Akwasi aba keka sansem ne nyina no ampa say motimaku omohene baako na omoso ku ahemfo makomakom ensa ewa Asante mamudia na nkada me expect say say ko mas ma de oye onya 2 points and de nya 5 points why ana onya dodo so what I say intending no I was expecting say yatimi akun aye nipa baako a omososo ekun sen so what I say domafo ane
Asantefo ko about 6 times. Ne nyina domafo edinkunim. The 6th one no ana obri yeboa. Omo ne ko ya eti atoye a amode baba share Dormaa-Ahemfie. Enso na sa history no ayeye nuanom asantefo no omo asesa no obri yeboa was not Asante hene. There was nothing like Asante. Someone say the work can no I believe say ote anya comment in America. I'm a comment here. Me who say it is in a line to what I'm saying. I say me kasa wo ho. Say me shasa no te de na me kana say. Me ka kwamai enne eye akuma ase aya kan kuma ase. Sa what I say. Okay. Anti Dormaa-Ahenkro na amukunu no fine. Anti bra obri yeboa amutwa ne tini wiye no. And that story no asesa. Oka all the books written by the Asante historians. Oko pako YouTube. All the young guys like my type, all the historians in Asante who talk about this thing, no, they all the time try to change it. To say, ana obri yeboa praye na oba fie ebe koyi. I mean obewuyi, which is a very big lie. I will say ye man okre and ye juma na entimi amwa na ye hu said history no esitie. Enti kumasi no enye kumasi na mo said Dormaa-Ahenkro no eye akuma asefo. Anyway, ene ntwam. Enti bra na no bri ebu awuye no ana the one fasia na now say to I'm say last 2 weeks I minimum kasa me interchange no and na now say to ebedi obri ebu ade no hu say say wanya tumi wanya ahoden dia say otimi ane domafo akokontokwa na sabra na domafo te aye suntreso awa Asante mamu suntreso enti amode ntokwa emu eden ekokohia so ada amokontokwa na ntokwa no mu no nyame animdie aho ana ayaya hina ye frene Dormaa-Ahenkro ono so second kan ana owi ana se kono mu na ono so famu na ohwe ne nkwa enti se na no tumfo ka se omukun Dormaa-Ahenkro a aye nokre se omukun no enokre nanso domafo komo ahemfo miensa de etwa tokra no ye twaniti ana de baba share aye Dormaa enti se the whole history no sitere no enti bra suntreso domafo ana Asantefo no ekwen domafo ye nipa dom a amompe keka obi onim domafo bia no ana abrofo in general no onim se ye nye nipa ye ha dwempi enti no eba se domafo ne ye omo adwen se awombe free suntreso na omo anante akọ na ba akọpe ba fufuro atna enti domafo free suntreso no kura edikan a amokoko pie so na ye forest enti amokọ trans asase ne so no na fe kon no bae no Dormaa abusia ahodo ne nipadom a omo bopete no na se amunyina yesane ka amunyina bom ne yefrefra mu ama amunyina behia enti ye boaboa ye man ano ana ye boaboa ye ma ano enti brono a anase asase amokotena so no enam sa action na mo take to bring all the family together once again no ye be friend Boma
Boma enti boma no kyerɛ sɛ ye boaboa ye man ano ana ye boaboa ye ma ano pacho Bono Man TV ni sɛ na waba Bono Man TV esre mo like ye page no na mo follow yen na ano achi so no ye bie a new channel ɛwɔ YouTube Bono Man TV ehwɛ na ni pa ba 111 and a subscriber esre mo ina mo moa ni pa se mo hwɛ me 185 se 185 fo nyina kra no se do 178 se mo nyina kra mo boa anwa subscribe to a new YouTube channel na abeboa ama yetimi akoso na afi ni pasoso ate enka na yeso wo adwuma de ebra yeso yetimi de aboa ama yakɔ anim. Yeah. One thing we don't know, and the medium keke. I can't kasa na ye kano. And ye gana von kwane ye di shia dio, and I ye kan. Oko America, amuri shia die, awo Oko southern part of South America. South America for bimu eka akan kasa. Oko Jamaica, part of Jamaicans, Amoka Akan Kasa. Anyway, it was just by the way. And the Domafo free Suntreso, bra, Amone Asante, and I say, sad times, so no, 9 year Kwaman from Ghana, because now Domafo Abu Kwaman for 6 times. And the bra, Asante for na come who boom, I ain't crum cra, Amo ban Kwaman, Amo come who boom, Confanochi ene mo ekwa pam ahemfo na mo atwa mo ho ahia no kwa pam enti obububu mo mowre na otwatwa mo trimi ohye de framoto ana ode ya pam ede ma sa ahemfo no nyina ma omo ediye abe ya pam abeto omo ntam anu no obechedo makuzo Antino, the Okoba and said, Obubu or Momore, and I'll do a mutrimi, and a oshino, not a framot to the Mamudi, and a bear pam ato him for na, a more yet around a year quamai, into Mampone, Tafone, Crum, motor. They all came together, and I Kokoba said, Confanochi yes anemano at the momo. Interne be ya pama wontimi nti wo ho amfam free eye asante foku no mu aya asante mai enti enye kwamanfo ena mo ne doma abekoe ewo suntreso na mo eye asante kingdom na amo aka mo ho abomu no aya henfun krom mo aka mo ho abomu no ena mo ne Domafo abekoe awo suntreso enti ne edwan masantefo ane na abonofo no enti asese kwamanfo na Domafo abo mo ato aso 6 times na mo the 7th one no na asantefo ahemfo no nkronkro nyina aka mo ho abom na mo ne kroba akopɛ ebekontokwa enti se nti no se asantefo kuo no etimi di kroba akopɛ so aye doma aso kunim ma na se ohu se anye ko a aye easy sa anyway enti konfanochi e sa de no ma asantefo no wie no ekokoko ba se enne o kan sa story na da mo aka se konfanochi kom ye na ye se opesa hemfo no oyi ohina obeda omoano enti no kom ye na aka se wa akundwa ababesiw nanso no obema golden stew afri soro aba na wa golden stew babesiw nanso wo ana obedi asantefo anim enti konfanochi kom ya ana golden stew efri soro ana besi aye
osetutu na osetutu nanso na amodene ye ohene awo Asante mamu anti na ato aso abesin. It is a very big lie. It is a false history. It's a very big lie. 1818 and 1949 and tokwa akesemienu ekoso between aye Bono aye Tachimai and the Asante for no abedi Tachiman for so 1880 Efa Tachiman for Japade amu gold amu abosom amu fane nyina evi Tachiman for nkro no kra bi Asante for no fane nyina ediso. That is why even up to now no Tachiman for nkro ti se nkranza ne nkro akeka amoda so eso edema Asante hene no. The golden stool is from Bono-Ahenkro. And yes, I'm a Bono Ninti and America. Kona Kokosia. Nabehu. Na ye Mpayinfono free muno na mo de history emma se golden stool konfanoche akomoye and a frisro and a besi otumfo nan so enta no an obia nim abesi nei. Enti nipa bia be fra bonten baabi. So ya Asante ni o, so ya Bono ni o, so ya Wasa ni o, so oye Teni o. So oba abeka history na a different from there. Asante mpanimfo a amwawuko akade ato ye nuanom Asantefo no ebe mutim a onjini. 1818 entoka kesiesi twere na deko 1818 and Tokwa Kesiesi. That is the first fight between Asante and Tachimai. Ama Tachimai for and Ejapade amwa bosom amu gold amu te even cocoa farms nyina Asante for effort so and from time to time no more the police for the Asante police from Asante mamu eba aye Tachimai ebe fa abeton koko no kali na mo de sika no eko ayade a wo ho na wunim a na wunim enti gold na aye golden stool na ye kan sikadwa kofi no efe Bono-Ahenkro ogidi a fa wonjini a fa opa osoko na kokoko ye investigation koye research na be hu se asema medina ha me catch no is the truth. Anyway, enti domafo ane Asantefo kontokwa no. Don't forget say this time ye kwaman ene doma na kontokwa aya Asante group no nyina na mo ne doma kroba akope e kontokwa. Enti enemu ana domafo hu se bebe ye twekra no se ye pasunje ni se asunje ni ha dia ye mfiri ha. Ana mo free aye suntraso ti kredi kan a ombese so aye boma enti boma no ena awon ba be ye se yemfrefre yemma ne yemu aboye ho ano ana ase ye boaboa ya no na be ye boma boaboa wo ma ano ana boaboa wo ma ya no na abe ye boma enti awon free boma no domafo zeteteno na ye nante pe nsase enti ko ba kura obedi sunkunu no timnya asase ewo ho sara na amoye no enti na domafo prince asenti domafo Ghana ha ana within that can open kura amowo eye nsase pa doma eka ho bi na babia domafo betra bia soso no se omukwa akwantuo no merwafo ne nkokurafo nkobi ano akire yemfa nkura soso ane ma omonyem soso ankobi yeja omunyina wa kire nti bra domafo free suntreso no anye domafo nyina na free suntreso omuja nkokurafo ho omuja merwafo omuja ma omonyem omuja nkura ewo ho serebe ya nkura ne nyina
na nkwara chechire saa kuro no enti Dormaa ya aduana enti the whole Ghana free sawam babi bia besi kumawu babi bia be hu se yaka aduana within even aya Asante mu ene babi abete aduana bia na saa bia nyina Dormaafo bia bia Dormaafo atra ho enti se Dormaafo no etu apacho momode na mo nhye enti Dormaafo na ekwa na omo agya se Dormaafo na ekwa na mo agya ma aye omo amonyem mkokura na mmerwa because se omo kono se kun bi kokosi wo kwa mu a aya de apemfo ene nkura ebetimi akọ nsa nkura no ne nkokurafo no ne mmerwafo no ene apemfo no yeje omo wachi no omo no munyini na mo take place ente bra Dormaafo efri boma no na mo sane ba omo anim na beduru suane aya bia bia omo fe na besim na besim anye kuro na ye forest na besim no de ntia fe na besim ni se aya bia na aya plantation of cola na ye forest ya besim kwa anana ewo ho and abesim no was a forest but it was a forest of cola anenma amoto hodini abesim and the amanya aye dinya aye Dormaa aye abesim awo suane no kwa mo se yakọ new Dormaa nti wo new Dormaa awo ho awo suane and the entemanya abesim no Dormaafo free boma no boabo mo ho anu wie no na mo yese yenkoya nim na yenko princess ni bi ana mba suane tomba suane no forest amukoko pie wo mu no na ye forest abesim kwa na wo mu enti Dormaafo amwa no mo ameton sap na me hu se maduru mu dim enti Dormaafo ko abesim kotena abesim amotra abesim ho soso wie na mo yese no moma yenko yanim ana mo firi abesim na mo ko sunyane krobi to sunyane ano ho a amofre ne kira na mo kokọ tra kira ente kira no soso Prophet Collins amonyame nhira ye page unya like ya sofu kokọ like esa me no de ente Dormaafo free aye abesim no amokọ kira no so yin kura amaka se ni party forest sa don't forget some actual say amopensase na nkro Dormaafo traso frinsawam sa ba bebesi aye kumase suntre so sa nkro no nyina no Dormaafo move out a amoja nkokrowa mrewa ane mma amonyem awo ho na sa nkra na benyini na fa mo so take dominion awo sa nkro no so achechire sa nkro no enti bra Dormaafo efri boma aba abesim no Dormaafo eja nkokora eja mrewa eja apemfo awo boma ene amono mo anyina mo take over awo boma sesia no enti on ba abesim no sa pepepepepe ana mo ja nkora mrewafo ne nkokora na mo move straight to Chira obi Thomas Opokosi Chira is not far from Wanchi and okre ana mo ko Chira no so na forest na Chira na se chere ne se ahai na ya aba ne de ye nchere ha kura ye nchere ha na moto ne din Chira che se ye nchere ha na amufri Chira nti amufri Chira no so no amuja nkra mrewa nkokra na apemfo se de medican aka no enti na Chirafo aye Dormaa asase ana mo free Chira nto mo free Chira no na mo yese amo san akọ aye borderline na amo kono as at the time no sa kwan ne so from Brekum ane kuro no akwa akokosi ene present Dormaa ni nyina no kuro ana wo na aye nsuatre na nsuatre
na brekum kra nyamae na brekum ni ho satan kra ni brekum ni ho ento mo duru ho na mo twam na mo san ko hu se sa kro bi so ho a kro ni afra mo wamfie ento mo duru wamfie no ana doma wamfie fo no so nim amati doma fo nka free far away ento mo ni se doma fo no amo ya akofo a ye wamfie fo no ye ntene doma fo nko ento doma fo ebeduru wamfie no Mese domafo mo pages mo mama I thumbs up na me hu se mo hot because my dream with him. Enti amobeduru aye wamfie ho no. Ana mo sere wamfie ahemfo se ya makon ye ne mo amakon na mo ma yensene entwam ha yensene na yentwam fa mu krom ha na ye koye ne mu ntwam ye twam Umayensene ha. Enti umayensene ha no. Ana ebeye mansene. Prophet Collins Samo. I believe so free and feel right. So free and feel the answer ukruma send America no. Enti do mafo ya mwadwe so ya ne wamfiefo ankontokwa. Enti sadia umayensene ye twam ya man ntokwa kon. Enti ye twam awa ha. Enti twa ye twam mo amensene no ana wamfiefo amofra mo ho mansene enti wamfie another name for wamfie ye fra won mansene ne chese mamensene amin twam ha enti good selma won say minu ya domafo ha enti domafo eduru wamfie no na mo ye mansene na wamfiefo so ande mo nko ye to ha onko ho ana mutwam endomafo no free wamfie no amonante ya monya babi angina amuduru na present day Dormaa-Ahenkro kra no amutwam bawo se Samuel say watro ho wampam matchro de ntia ho ye fro ho wampam. Yes, I have stayed in trial for okay pacha obonshe na mo like your page na my Bono TV ni na your new channel of YouTube Bono TV abaya fefe bi na daso I for the Miss 80 Dormaa-Ahenkro extra monko na monko subscribe by my dawdoma na mo ama page ni timi nyini and for free wamfie no abusua present day Dormaa-Ahenkro no mo wono mudu ha no mutwam de ntwa mutwam ne se omudu asase bi na obetra asase ne so a eya obope babia ensuo wo se de be ya obetimi enya nsuo anom meno yedi adanse se ensuo ya de a ehia woni pa ya setrempa Nje sa wanante kwa tentina no betra baby na wunya nsuo no amokra mo bewu ento modru present day aye Dormaa-Ahenkro no ana mutwam na mokobo wuram awo Cote d'Ivoire aho na ekonya sofri ane jama enti sa aye Dormaa-Ahenkro last 2 weeks na make history na me kasafa adinkra symbols no obi atra question be say what about Dormaa-Ahenkro me de so history be bramo at the right time but when person me kasa wo ho na ma serve free de yesu last 2 weeks na me kasafa history between the Asante and the Bono and the Dormaa there was one thing be me kai na abi say ya dofo no bebre na adwene amaso na me ka adinkra symbols won say na atwo ginyame sankofa ane na sefo sa symbols no enye Asante for dia na so na yenuanom nyina nim se sa symbols no ye friend Asante symbols
but symbol no domafo symbols domafo omutwam ko Cote d'Ivoire no ankura yenuanom abrofo no binum awoso efo German awo Cote d'Ivoire sisei ahina at the time na odiso ne efene na nadinkra ono anensa no de esa symbols ni nyina no kwa Asante mamu Ghana ahemfa hodo nyina including Dormaa-Ahenkro nyina bon se ahemfo best frantoma bon se ya treji nyame wo ya drodro nyame ya drodro sa adinkra symbols ni nyina ewom sa symbol no aye yenuan mo Cote d'Ivoire na nadinkra na nsa na ode yes sa symbol no enso nana kama say ade papa bia no yenuan Asante for jitu nso ya modia but amumma ye hu the true story na awom na the true history say ya say aya dinkra symbols rekra na yenuan Asante ahemfo no binum kra no amonkyere aya adinkra symbol no ase kra na bebe na hu kyere because enfri ho inte dinkra symbols domafo abonofo yajapade yenuan ma dinkra ase but who killed Nana Dinkra Asante for ane yenuan ma abrofo na mo Cote d'Ivoire na konya ntokwa ama amudi omoso awo and that is the time said America no say ko tete from the days of the Bible no krabe sin then okoko a ajapa o form ajapade ukwa de obetime wi na adoko because wedding couldn't and that is what happened and I think cross symbols that is how it is from Bunahafo golden stew is from Bunahafo one genius wasem go and make research. All right, I'm fine into bra yenuanom akodru Cote d'Ivoire mamu amotra Cote d'Ivoire ho kakra no tetene soso no se yempanifo no akwanto ni sana amonam no hunters na ewo mu no asa se yakobosese obabia ya nante ya bre moma entra ha na yenje ya home kakra na hunters na tom ho aguram na amokopa aduana ba sebe ya dom no benya bibi kakra adidi nti hunter bi ko no ko okohu ensu a na dem nka bebo amane na aja abusiafo ko no bi akopa ensu ni bi anom enti bra yetwam Dormaa-Ahenkro ekọ ya kodru Cote d'Ivoire mu no ana hunters ne namu a se omope amokọ ahayo enti ahayo mu no ana ombe pie ensu bi so na ensu a yefe nsuo kura Dormaa-Ahenkro nsuo na atwa ho ahia nsuo a yefe ne kura ana hunters dem nkasa no ko enuanom damafo amwo Cote d'Ivoire na mo se nananom sa kuro yetwa mu ba ha se no ensuo bi da ho kura yanhu nsuo da ho enti damafo no se de meka mo nante pence ase enti amotra Cote d'Ivoire mu kakra na mo yese no se ba bia mo kan nsuo ho de amoma yina yensansan yachi na yenko and John Babbe, the first Dormaa town, first Dormaa old town within Dormaa-Ahenkro. At America, actually, into the Mafabo and one son of my thumbs up, and I mean, who said Moti. Dormaa-Ahenkro, the first Dormaa town within Dormaa-Ahenkro, America was him. And yet, another son free, a year Cote d'Ivoire, ever back to Dormaa-Ahenkro, I ain't sooner. Ai hunters no koko hu ye no enti awomba beduru ye no ensuo na mu hu ye no madiki akase ensuo ya fere ensuo kura na domafo na eso se ya betu ensuo kura ide amoma entra Christ ne so ya let's sit just on the top of this river
yen tra kora no ne so ha ya ana domafo nya kuro bia efe ne kora so o domafo mo mo nsema me de na mo wo mi ente wo fi Cote d'Ivoire mu no na on ba ya beduru aye nsu na efe ne kora na mo so se ya beduru nsu kora de a mo yen tra kora so ha ya na mo ne nya amo chichire doma kuro first kuro e wo ho and kuro adomafo nya no awo sansuo kura no abaye nsuo kura so nti kuro ne din no up to now na ye fe no kura so no nye kuro huhuhu bia kura so chese eye nsuo e fe no kura eso na yete ana kura so no enti omufri kura so no ana handas nsan namu a omukọ ahayo nti ahayo no mu no ana busia amusanko pinsu kese bia so kere de wo kora so no na amusanko boy na nanom ama nese mpayifo na nanom nsu kese pa so kere kora ada kire ha na sansu kese se da ha ne ye nhui ana nanom yeso anda mama yeso ye nkonkohwe because free aye sansu kese no eba besi kura so no montwe inde saadi amoma yenko na yenko kokohe abusia enti chikasa ana nkronkro bebre yele totoso awase enti ye mpanimfo na nanom ba ye ombeduru nsu kese pa eten nsu kese ana ye mra nanom kasa se enti sansu kese da ya pam ha ya na ya nhui twi kasa no se abaya bi siso younger bi siso na oye ne ho te se oye ne ho akasesem bi mpanyin sem bi a obi otitwi pa odina tambo aso hwe ne pa asante be kan sa buno ne so be kan hwe ne pa lan se owo pa te se kanama ne dua na mo hwe ne pa te se hwe ne to heretu bi hene pabi ne pabi o hihim kire nipa enti mpanyifo batu nsu kese na ayepamu ase na America no ambatu nsu kese da ho no mo si sa ayepamu ha ya ye chi ha ya sa ayepamu ha ya sa na nsu da ha ne ya hui ana sa nsu no amoto ne dine pamu yepamu ha ya pamu da ma fa mutimi pamu nsu no die mane di nya din pamu no en so mo ka wan pamu a na se kire na me kire wo no nse sa sur kese na eda ya chi ha ya da ya pamu ha yi no nso eda ya pamu ha ya sa yesu kese pa na ya hui na mo sare free nso kura aya kuraso na mo move back to Dormaa aye present day Dormaa-Ahenkro mo say ha nkronkra ya tra so nyina no aha pacho mo share my mo share so me sofo se mo share mo de na mo share my anti ahono mo benya aye nsu a ye fe ne pamu na friti babia Dormaa-Ahene betra bia no na hemfie no ye fe ne abrampedwa ase ana abrampedi ase na abrampedi ase na abrampedwa ase no anye ade huhu bia anse tete no ye nanam kokon ba na mo bedru fia ewa agora amodi mpre ayama bobo amo okuta uja na okopresby ane ai Methodist the Roman senge banfo mo wa ba bi wo mo kaw efre mpre and this twini kasem obetwa wo mpre a zo be bo wo ma enti teteno se amuhia na mu di agro na mu to nyuma na mu kamba no bom
no mu dia chere asa na mo to nyom enti normally no sabia no ana ya fan se ba bia ohene ne te no ana motai kokoye sa ne ma no enti so bia se okwa meko abampre die no ase ana utinka ne se meko abampre dwa ya ba bia dom ahia amubo mpre na so mudi agoro enti yeko abampre di ase yeko abampre dwa ase enti ano ana ma ebenya ahemfie ayeba bedom ahene etena bia no ye frene abampre di ase ana abampre dwa ase enti enne Dormaa Palace bebia osagefo osiade doctor Nanajo Badu eteno ne palace ono ye frene abampre di ase na se kire no ane se ye bia omodi agro bia ye gye yani nti saa bia no nipadom na hia a obi oginani amosa na moto nyom na de obonhwema de oba ben so bo aben nti unu ekọ ha asio kofi meko abrampedie na asio meko abrampedwa na asio na be abrampedwa na abrampedie ase nti babia Dormaa-Ahenkro aye ahempon a wo Dormaa-Ahenkro Dormaa agent osagefo osiade Adwon Badu teno ne palace no Dormaa-Hene palace bia no edina yede toso ane abampre dia ase abusia mekai comments kakra la obi waduntra obi tibatre na yeshe programs so yede beba na yamebua ebebie edi atum sofo Kolinsamo Adaroma you're making a great impact over Spain. I've been watching most of your videos. Yeah, send me number Adaroma our your page so me take your number no na brepamuno mefro na yahye programs ya yade beboa ayeye man no anye preaching kwa edura bi ese nya nsem bi ka afutisem ene nyema asisi na obi timfre eje adwonkyere de bi afam na waka ne testimony de obi di aye na ya na waka na ye afutisem ede ama obi na yeguso yesuasia de bi lines atum na de eso frɛ kasa so no afrɛ. Yeah, I'm from Ivory Coast. What you are saying is true. Cote d'Ivoire ni kura who say the air can no correct. No what Ghana now so engineer wasem. He's not lying. What he's saying is about Cote d'Ivoire is true. I'm Cote d'Ivoire ni who first na snabekana. About for and I come for a set with him bomber basio na I'm saying my idea kakra na me hunisa. Go and read history between Atroniman and Dormaa. Okay. That was a J. Moses. Okay. Yeah. Problem. Okay. Asantes even stole. Okay. Stole old woman called Pokia from Ivory Coast. Cote d'Ivoire for the castle. The Crayam and Macassa mom. And so I said, lovely, okay. Asante I said, lovely. You are lying. The old woman is Asante who left Kumasi because of dispute with Opoku Wale, the first.
nsɛm ho Abemprediase TV me send them a message long time Abemprediase for obia reply meaning semuni administrator already read the messages so one who messages I'm on reply obia try you do madam Wase. I'm really proud. Okay. Yeah. I'm waiting in the comments now, but we go show me here and I say most now thumbs up. The my phone now. Alright, you do all piao. As oh mama piao no the one me take you. 3 songs and young credit. Pacho mada room and nyina so na more subscribe to your page no mo na page in grow Bono TV. YouTube ya be a new channel. Aya Bono TV. Aya Miss 80 Dormaa-Ahenkro ana daso. Na ho ofe pa me yere no. Eso mo kwala mo subscribe by mo subscribe my na entimi nyine. Na intimi fa nema ebremra. Well educated, thanks sir. Kofi Clement, Medawase. Thank you. Yeboa Asame. Okay. Please. Okay. Obviously, so watch it from the market. One palm massa. That is not. All right. Bono history without Bono Manso. Massa, go and sleep. Why? J. Moses. I'm the last 2 weeks. I want. Yakasa fa touch my. Ala me kasa touch my hand crown sorry. Non to me. Emma history. Emma Nippon. Then I cost between Tachima and Asante. Maybe a golden stool I'm for free. Touch my hand and match them. What is the meaning of Wampamo in Asante Massa? It will be so simple. I'm on for Adrenaline. May God bless you. We love the idea. We love you and your truth. All right, Bono history. The name of Ben. All right, Abusia. Nyame shira mu nyina se motimi jai mo adwuma mo ye. Mo de mo bre FM aya Bono TV. Na motini me asua de adrusa bre. Moda Roma. Se owo adwenkyere bi ana owo nsusue bi for programs ya pese ye ho a obetimi ade ato we send a message. I know it no e kasa mu no se me ye obi bone a na me kasa bi a e ha obi a mo modin se mo fanche bible kra kase kasa dodo enfunso empamuda obi se opeme number send the message across send the message our Facebook me the number the best send our and your per workers I know be ejuma our Ghana and to know wow you good cameraman wow you very good our computer mu wow
unim acting, how I see acting. A bit to short movies, the nina ba. Wa unim editing. Wa beti ma boa awo saa kwan so bia no. Obeti me Asante message awo ye page ni so. Na other contact so our address and also telephone number rather. Edi atoho. Na timi aye. And ano achi no say me kind no or suggestions bia. Ye de munsom ana boa ma yakɔ anim. Enti adwenkyerɛ bia wo bia odi ba ye be kan de ese ebe boa no ebe fa ye nkyerɛ futu wɔ kwan bia so. Na mo aya mo atake edidi atem wo aye ye page no so wo messages resa mu ntwa so sane man bia enye. Na entibe mo a ama program no enyini. Ne nyina so nipa di sua de. The platform is not for Bono people alone. It's for the whole of Ghana. And na me don be si ha. Aso Nyankopɔn nhira mo. Na onye mo kese. Na wo ye nemu yi musuo esane awrahosem bia a ewo mu bia. Me jogwama ne wusore tumi so. Adome yifiro bibia so. The ose ni sika to bundle. Adbehwe program yi. Nyankopɔn amma wo obotom ma. Amma wunya sika. De oni adwuma nya adwuma panye. Awo Yesu demu. Wa wo yare bia be srenya me ayaresa. Ade to abrabo so. Obi a owu apam da wo so. Me domi twam firi so. Awo Yesu Kristo demu. De na wade egu nyame ahumobro ntoso. De ohia akwantu ostronya me enfam dom no. Enya no mamu Libya me fansusu tu kwa nyame bambo entomu nyina mo so. Me yi apa esensi mu yie. Awa mo akwan nyina mo. Awo Yesu demo. Amen. I love you all. Please subscribe to our pages. Our new channel on YouTube. Bonomai TV. Nyame shramo. Your videos so mo share na mo like it. I love you all. Yambua. Your next program no. The Bible a page no so date and time. Many set next program a baby ano. Ebe ma kwan ma amanfo afre. Na obi a chemadwe. Na ya hwe se de besi aboa ma ne makọ. And tokwa amanfo bi ne Facebook and YouTube eko. Amo mudi Asante hene. Ana mo mudi ayo otumf Dormaa-Ahenkro atem no mama yenja sade no na ohuso bi ku amfa ho nhyem na yentime mboa ma asundue amra sabre Ghana hi asundue Damaman ehi asundue Asante man ehi asundue. Yame shiramo. Bye bye.